Mbala tsara tsika jiaby namagna zegny mpanaraka ato agnaty réseaux sociaux Facebook. Tonga eto Amilbe mantenanay araka fagnambarana zay fanataoko. Nandeha nagnotro nijery napahery avatsika zegny renitsika izy ty. Nakahiry zato za sady izaha nimaly zavatra misy mandalo am volanany zegny katramoen'olo zegny vola nalefa ny avatsika avy anandafy agny avany Mayotte kanefa moa vola ty tsy vola hely tsy tapopoka zegny volanany tao amin'ny ria vola ty vola tsy azo teneniko eto tsy le nazo fa le tsy azo 2010 € tsy azo 2050 € tsy azo kody koa 2010 € tsy azo avô farany 522 €. Dikan'izegny 6590 € volanany tsy nahazo. Very nalean'olo tamin'ny ria. Ty zegny misy profo magnamarigny zegny. Fa niboaka io vola io naleandreo tamin'ny karapanondronany kanefa ma tsy misy signature fa magnavola tagnao amin'ny ria. Ty koa raiky. Ty araiky. Vola ty fa niboaka kanefa tsy signature nany i tsy tagny vola io niboaka tsy nandeha ia. Ty araka fantenentsika ma efa mandeha fagnadediagna amin'ny gendarmerie. Efa voasambotra misoa fa voasambotra le kesian'ny ria fa atsika zegny matokiny fitondram-panjakana matokiny mpitanjola zegny natonga zay nahavato amin'ny fianakaviana zegny mba atsika otony mba hay zavatra ny tegna marigny misy zavatra mampalahelo. Mama ty ato olo marary tsy olo salama kanefa ma misy olo tsy vaniny magnararo paty mangala volan'olo agnatin'ny ria io. Eto ma izay malamamerigny fo amitsika mpitondra fanjakana ambony mba hijery akaiky ty toetra raha ty fa mampilahelo tegna mampilahelo zavatra mandalo. Ke amioko mama ty zegny agnazava fohifohy sady misy fangatana zegny tena ndeha atao aminareo mpitondra fanjakana ke anao mama mahazo mivolagna zegny raha tianao volagny fa vao mitandregna anao zegny mpitondrantsika. Mantataka aminao da président république eto nareo premier ministre mangataka zao mba hipodianany volako io aminaka satria fi vola io vola ny fikambanagna zanaka Mayotte a Mayotte nandefa vola io aminaka mba hitapo inakay ary mbala hikakarako inaka mandram-pijangako kanefa ndraiky vola tsy hitapopoko rehefa azaveko kely fohifohy aminareo tsy mahay mitovolagna za fa azaveko kely rehefa nandeha tary tamin'ny ria zay nivolagna ria fa tsy azonareo alaigny i vola io raha tsy mandalo procédure sary tapaka photocopie carte d'identité ary certificat résidence famarinan'asa. Rehefa nahazo raha io nandeha tary zay avolagndreo ka fa tsy azonareo poka ndraiky vola ty. Kena lany fagnahy zay kanefa zay andatineny io nagnapodianandreo zay le 11 angamba tineny zay. Zay ndraiky tato mbala sahiragna nagnano l'enterrement tamin'ny zanako boaka Mayotte maty. Nagnano l'enterrement zo zay rehefa nagnano l'enterrement zay ty neny talata le 13 nandeha tary zay navy tary zay nivolagny rô fa amin'ny caisseur fa nifody io compte io nifody kanefa ndraiky za nivolagna tamindreo transféré amin'ny otivy agny misy compte naka tsy mety oro taminaka nifody io compte io rehefa narehany madame boaka Mayotte ilay vola ny tsy nafaka taminany etretrinany tsy nety etretrinany nivolagny rô fa niboaka io lay vola io fa niboaka nisy vola nalefandreo tafara tamin'le dimanche nalefandreo taminaka io vola le tamin'ny otivy io na nisy arombaina tary nandeha tary zay tamin'ny otivy
falosy koa ny vola fa nalaindreo. Nivolagna fagnazavagna an'io TV, ray tsy afaka ria sy pem nangala io vola io fa io vola io tsy voaboakan'olo ka tsiro. Ireo nampiboaky vola io. Ke mangataka aminareo za Premier Ministre, Président République Andry Nirina Rajoelina, Premier Ministre. Mangataka aminareo za mba iverenany vola io aminakahy fa sahiragna za ô. Sahiragna. Tegna sahiragna. Anareo fanjakana eto koa. On district, on député, on maire. Mangataka aminareo zaho nitsangana anareo mba hamerenagna vola io aminakahy. Tsy raha anareo merin'izo fa lespem mihitsy mangatako mba merin'izo vola io aminakahy fa tsy nazoko lay vola fa nazondreo naboakandreo lay vola. Ya, tiako amarinagna eto zegny vola io zegny miboaka fa amin'ny agnaranany namoandreo vola fa tsy izy nangala vola io tao. Ty pirofo mitoloka amin'ny tenda magnambara fa vola io niboaka somatsara tao amin'ny ria. Vola niny mama ty 6 000 totalin'ny vola jiaby tsy azo 6 592 euros. 6 592 euros vola nany tsy nazo. Ke eto zay mbala mankamafy fangatagna aminareo ray aman-dreny mpitondra fanjakana ambony mba hijeran-kaiky ary anery mihitsy raha azo atao ny ria ameriny vola io aminany. Ya, anjarany ria misazy zegny olo nangala vola io tao. Ko kesiandreo nangala vola io, anjarandreo misazy kesiandreo fa vola io nidika amin'ny compte-ndreo, amin'ny compte ria fa tsy amin'ny compte kesie io fa niny naveny vola io tafiboaka. Ka rehefa vola io niboaka amin'ny karapanondronany nagnamboandreo vola io fa vola io tsy signature fa amoagna vola io tamin'ny ria to. Ary ria araka fanambaratsika zay fa misy caméra de surveillance ao. Ko misy olo nangala vola io tokony hoe baka daty lera nangalagna vola io tamin'ny ria to. Ke mangataka mampalahelo marary izy hitatsika io, very anaka izy hitatsika io, mba olombelogno ihany atsika managna fo mitempo, managna ray aman-dreny, ke miangava aminareo responsable ria mba merigny vola io amin'ny mama ty. Sôtra tompolay, mankasitrika tompolay. Malatsara atsika jiaby namagna zegny mpagnaraka atao anaty réseau Facebook. Tonga tsoma tsara eto amin'ny tapitanana Ambilobe mantenanay. Iaratsika malala zava-misy. Tsy hipody hamerigny zavatra nandalo fa natongavagna eto andeha hiangavy ro mpitondra fanjakana. Hiangavy mpitondra filaminana hagnano ny asany. Sisy fanevitikirena mba hitatsika ny marigny momba fiverezan'ny vola zegny tokony andeha amin'ny mamany anabavitsika zay nodinandry tamin'ny nosy rahavavy Mayotte, misy nikatramo, misy nangala io vola io. Aratsika miteny io efa misy olo voaroiroy, efa voasambotra ao amin'ny gendarmerie, garde à vue, kanefa mandeha olo mbala tsy meloko. Mbala mandeha zay fagnadiadiagna mikasiky le toedrara mahaizantsika ny marigny. Ke zay mafanam-pagnategna anareo tsy maintsy ataotsika hevitry ny ahitagna ny marigny amin'io toedrara io. Natongavana eto tompoko tsy andeha hanery anareo fanjakana zay misy eto Ambilobe na hanery ny mpitandro filaminana amin'ny asa zay ataony satria zay matoky 100% ny mpitandro filaminana. Matoky 100% ny mpitondra fanjakana zay misy eto Ambilobe. Kanefa kosa ny ratsitsika lalana andeha kahery ny fianakaviagna natongavana eto koa mba ampisy hery sy tanjaka ho an'izy reo fa tsy irery izy reo. Tsy mandeha tokony izy reo fa misy namagna miaraka amindreo amin'ny zavatra rehetra zegny manjo izy reo. Tsy ataoko lava manresaka fa mba lapitany aminareo eto ny voavoa misy marina ary voavoa ny tegna marina. Ambarany anareo zao zava-misy, zao olona navanindroza na avy nangalitra na manzavatra tsy mety amin'ny fianakaviagna zegny manamanjo.
Ka eto man niavitra tiany apita aminareo responsable ria ito Ambilobe, tao amin'ny ria niverezan'ny vola io. Ke miangavy zahay mba hamerenareo vola io amin'ny tômpy, satria angovin'olo io, hakin'olo io, anjaran'olo io. Taminareo tao nisy ny problème, anareo mamahy io problème io, mameriny vola io amin'ny tômpy, misy sandrobaka réputation-nao. Satria olo jiaby ko maso fanjera amin'ny maso raiky, ahoana mariny iverezan'ny vola ao amin'ny ria, kanefa mety tsy anareo ny naniraka, fa mety misy olo ny ampanahy magnazavatra fahafatany sy mandiniky lavitry, magnazavatra tsy tokony andeha ataony no ny fakapanahy. Ke miangavanareo zay andriandraikitry hitsangana amerina io vola io amin'ny tômpy, anareo sambanareo ao mifagnamboatra rehefa avy eo. Zegny video tsika ataontsika niany, fa tsy maintsy mamita vaovao aminareo foana zay, satria fa tonga eto Ambilobe mandrapaizantsika ny mariny jano eto Ambilobe tsika, ary mba tsapitsavorivory ny saintsika oka zay atsika mba ho tony, satria maheno zay fa misy olona zegny tsy haiko nino antony fa hagnano manifestation amin'ny dimanche araka vaovao azonay. Tsy zegny ny vahaolana ny fahitany azy. Ny vahaolana amin'izy ity mifagnanto amindreo ry aman-dreny, tompo tanàna eto, mitondra fanjakana eto, mifampiresaka amin'izy ireo tsika, mikondoa tsika, ahitatsika ny mariny momba toetra raha ty. Sôtra tompolay, mankasitraka